Ka Nyotrap Integrated Territorial Organization lani hito Central Executive Committee lingba uba Wanbun Endekar General Secretary ha ka shiphaw tarik unaitung arhajar arhusan kala kenno ba ka don ka bamsap ka bashirkai tang na ka bapinbiang ha ka lempong yele kai 6 Meghalaya Games arhajar arhusan bala penlong ha juwai nado ka arhaw tarik hado ka arhusan tarik u kala lingkon arhajar arhusan. Da ka papensyong nong rem na kijuba balayo priang na kijingkili lingba ka Right to Information lani RTI Act arhajarsan ko organization kaloong ban na kabenta kita kihinrius ngi ka jingpenlo tang ban penbiang ka poy hadu arklur nyop wailak sapun hajar laiswa nyop hotingka kumban chukdo bah ka teke lempong ile kai lawan yeshim benta da palat lai hajar ngut AA na ki district bapher ke jilla kata haki ap kandai tili ki jingya ko ile kai nadu ki indoor but outdoor games. Ya kinong ilekay la pinsa habon tali kijaka kum hakyang nangba Government College, Jowai Polytechnic Campus, Government Girls Higher Secondary School, Jowai wa yajer Multipurpose Sports Complex, bat kiway kibenta kasor Jowai. Ha kabayday bat kaniya ka organization kalabot din halor ka jingpin biyang siya kitay kijaka basa kinong benta da ka RTI na ka office u Executive Engineer PHE Electrical Division Jowai ha ka atway tarik uyayong arhajar arhusan. Ha ka juba balayo priyang ha ka atwo tarik ujumang arhajar arhusan lapaw bala penlut hadu arklur nyop wailak sapun hajar lais pa nyop hotingka tang nakabenta ka ha kitay kijakasa. Shusho ka organization kaloong ha kabayday bat ka jingjubab ya ka RTI lalap ru shibun ki jingkili ba ka office u Executive Engineer PHE Electrical Division Jowai kamla ban jubab kata ya ki contractor ki INM ya ki utilization certificate ha ka ba ka jubab kalong ba omdon. Ko organization kaloong ba ka ni kala penlengo bat keno ba ka don AA chalendat na ka jingbam sab ba shirkay ha ka ni ka kam na markat ka project ka bakot da kiklur omdon satya ya ka utilization certificate. Shushu loong ba habapan ya ki cash memo ki voucher ban pen ya ki jingtiet ya ki tiar ba penon kam ha ka bayday bat ka jingpen biang ka copy jong ka completion report ni ka sernot ban pen ba ka jingtray kala depru ka jubab ka longkumju ba omdon. Ko organization kaloong ba ka office u Executive Engineer PHE Electrical Division Jowai kala ay tang da ka formal work order siya ki kontraktor kam da day kata ka work order ka bapaka bat ya kitay kijing tray baro la ay poru tang hapok hatway sngi ban pendam. Ko organization kaloong bakan sabut din bat ay jing to siya ki buah bahalor lada omyo ya ka jing syai kan salitit ya ka jing kang ka ying bishar ni loka yukta. Yang kesen itu hadir bagi sarkar jelang lembaga tenap sports and youth affairs kalau ada penom ya ke 6 Meghalaya Games haga nombak juai hau kala langkot argar bersama tausian ni kelembagaan kolektif ya tersang berhubung ya kurukum peluk ya kepisang berkurukum Jalti hagba pentulun ya kenapa Meghalaya Games kepada sulang syen hagna kelal kan tausnan agan bajuan ti hagba itu kini kemesen ni persang batuan jempit lemba ki an wajib right to information act hajalsan na ko office jom u Executive Engineer Electrical Division July hagba itu wajib halor kuno hadu karno kila puluk na banta ban pendian ya ko upa undi hadi jakasa jol kini ki ram sama ki nang sibenta haki games per dari Meghalaya Games na ki district per dari Meghalaya Meghalaya to how arko trip April 2000 nila file ko wait RTI have office jong Executive Engineer Electrical Division Jowai PHE but haka arko trik benami arsa bosan ka office jong Executive Engineer kalau jubab ni ke RTI to haka ni RTI ni layo jubab ba kejil dulu nah bangka ban penjeng ya kau haji jakasa ba pera jong kitiki ramiliki namu sementa haka Meghalaya Games hapo besar Jowai kalau kau seduk ka ar
kurun ni pewelak sabun jar lais pak ni tengkar kami dan benta ban pendiam ya ko hak jakasa jadi kita mesti minta akan kami Meghalaya Games arjar atusan jual tu bat begitu itu pesan kepada pendengar bat kebetulan subasi susu yang itu pesan dalam bang habang persen dan pilih jempil nak office yang itu jadi pilih sekali jual hak bayar jadi kan summit yang pendiam yang kita utilization certificate nak yang office yang bos kita engineer kalau sebab ini pesan dah pamukan ka utilization certificate kabaan habang persiang bantan yaki kas bulus lagi voucher ban persisya ban kejengkir yaki tiar putar ban pendangkang ban harga pentri yaki di projek penjengkung Jakarta jumpi sports person yang dibina sementara harga Meghalaya Games kataru kejubab dalam adegan baca sekali itu jengkili jengkili dah harga bayar kata completion report lagi kata sermat dan persisya bakajintri telah jadi kalau kadang satu ya kan ini juga lagi baba tadi ke office yang urus kepentingan telah jubah kondom ini jubah kita kelapan hari ini dan sebaju ini bah hanya kita projek sahum apa ni Meghalaya Games kata urus dengan ini bangsa produksi kita ini pesan hanya berhutang bisa ajukan sudah buat bahalor bat laga dawang laga kecil persyai yang kalian tenang diuji oleh sekali rugen kami yang persyai kami lakukan penuh ini membantu mendetik kepada kecintaan yang lebih besar ini wasa kalau taruh iman seban tu kemudian ini kerja mengerim yang kita jemput yang kita abad kemudian mengenai Meghalaya Games ada arti ni pelak sabun yang lain tak nyepu kaskot ada sabun samlang tam sisu kejeputan kambing jom kini ki mengisi menta harga Meghalaya Games agar pausan nomor yang tadi Meghalaya Games lapelang hasil cuai hati resmi mengenai kelakon agar pausan penjelasan mengancam polisi dengan kemudian ada banyak yang mungkin saya kepada pekabat balak dan penghuni ya ini ya ini penjelasan tak penjuru ya cepat yang bersama yang telah kalian ibarat boleh namanya ini secara dah kubur berkejeng kular yang sorkar NGO itu maka pos tak kular bermain berjeng setir bapakah bahwa transparency and accountability habak ini dalam lembaga wajib kita diaiba kijibar kita berbahasa berkini wajib kita di balapan penuh tertunggu di tanah ini di kapan subah dan kapan hari ini semuanya tiba kini kejing kular kini kejing pemerintah sarkar kata transparency and accountability dalam tang hati ki sisintur yang hati kam habatin pej bahagi kishap kashap plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus f hakajingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta i ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya